Warmiyukunapa hatun punsa imasnaza kapangichi tukaykunaza taligu makaspaka alipacha kapangichi alishamshkaukuna kanakupaychi runa llaqtakunapa kawsay rikuchi antakuman kikimasiyukunata yanapak achillkarashka Rafael Pérez Andango kapani kunami kay kutaka chiquitipi kanakupanchik Imbabura markapi mama llaqta Ecuadorpi runa llaqtakunamanta warmiyukunapak hatun punlla kapan kaypi paktalla katinakupashun. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Su servidor, soy Rafael Pérez Andango. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Esperamos que nos acompañe este gran día. Warmikunapa Hatun Puncha, fiesta del sol de las mujeres. Esperamos que nos acompañe. Pacta Yaku Katipashun Kushiarispa Morales Chopa Kushkawa Llaqtamanta warmiyukunaka kayshina rikuchinakpan Cotacachi kitipi. Morales Chopa Kushkawa warmiyukunaka hatun punlla inti raymi warmikunapa punlla kashkamanta shinatusikunata paktachispa kanakupan. Así se baila. Mujeres de Morales Chopa Kushkawa. Es el Día de las Mujeres. Por el motivo de hatun punlla inti raymi. De esta manera está celebrando, agradeciendo al Achiltaitico, que es Dios Pachacama, Padre Sol, Madre Luna, por el agua, por la Madre Tierra, por haber dado muchos frutos. Morales Chupa, Morales Chupa, Morales Chupa, Morales Chupa, Morales Chupa. Maipita Morales, Maipita Morales, Sinabacha, Anita Morales, Biti Comba, kay Raimita niya upama pusha masirpuna. Mujeres de Morales Chopa y Kushkawa, Capitanas María Juana Morales, Biti Comba. Chakita chura, chakita chura, chakita chura, chakita chura.
Caro llaqtamanta tiyakunapas shamushkakunami kapan. Desde lejos también han venido a participar en este baile de las mujeres. Kay pachago picharis pakana Panchi María Juanita Moralista. Morales chupa kushkawa llaqtakumanta. Ali shamushkaw kapay runa llaqtakunapa kawsay rikuchiku mamashiku. Pagi Tayta Rafael Pérez ñuka kushkupani tukuylla ali punllata charipashunchi nishpa saludapani shinallata kaypi ñukanchik cierto ñukanchik warmikunapash kaypi tushungapa ñukanchik kawsayta charingapa tukuylla tantanakushpa aylluyarishpa tushunakungapa urayajumupashkanchik. Imakumantata kay raymikutaka paktachinakupankichik María Juanita. Ñukanchik kay raymikumi kapashka siempre ñukanchipaka kuyaylla ñukanchik suma alpa mamita pachamamitawan ñukanchikman chaskichishka kan achka granukunata muyukunata tukuyman chaskichishka kan chay kushikuykuta ñukanchikpash pachamamitata inti taytakukunata ñukanchik hawapacha yayata agradecishpa tushungapa shampashkanchik shinallata aylluyarishpa como ñukanchikman muruguta chaskichishka shinallata shuklla murumanta mirashkanchik achka chashnallata ñukanchik kaypi murugutapash chaskishka kaymanta kushikuymanta tushungapash shamupashkanchik urayajumupashkanchik. Kikin takinakunawan, kikin sumaqlla churajuykunawan rikuchinkapash shamupashkankichik. Ñukanchik abuelitakuna kati punta abuelitakuna ñukanchik kashna churajushpa paykunapash takinkapash shamunkaria shinallata paykukunapa kukabikukunawan paykukunapa aswakunata ñukanchik aswashpa shina aparishpa ñukanchik pachamamitata kushikuymanta chaskiririnakungapa shamupashkanchik chay churajuykuna churajushpa shamupashkani ñukapash. Kunan shamuy kuytsakunama wambrakunama imayuta karapankima kashna ñukanchik runakunapa kawsay yachaykuna tushuykuna alpa mamata yupay chaykuna ama chinkaripachu nishpaka. Kati wiñay wawakunapash ama chinkarishpa rinakunkapa aylluyarishpa rinakunkapa kay tushuykukunaka tukuypallata kashkakachun ñukanchik cultura chay runa kawsaykuna kakashnami churajushpa karka yuyashpa paykunapash chay yuyita hapishpa katinakuchun chaykuta rikuchipash shamunakupashkanchikmi. Pagi shinallata shuk llaqta karu llaqtakunapipash
rixiukuna rikunakupanga chaykukunapipas saludota kachapani tukuy llaqta intirukuna shinallata kay raymika watan ñukachipa kushuykuy takikuna chayamushka kashka kapanga. Chinapacha masin María Juanita Morales wan rimaripashkanchik. Kayshinami Morales chupa llaqtakumanta warmiykunaka sumaklla tushiykunata paktachinakupan kay kutakachi apunchipa wasin ñawpakupi mititaytapa ñawpa pachapika kashka kuskapi. Hasta las extranjeras también participa en este baile tradicional Panmi Punja, Día de las Mujeres. Más nada, más higo. Masi. Tushi. Frente de la iglesia Cotacachi, las mujeres de Morales Chopa hace la toma. ¡Sopla, mi tío! Sinapacha Morales Chopa llaqtakumanta sumaklla tushushpa Cotacachi kay canchata mishanakuparka. Así las mujeres de Morales Chopa Kushkawa tomaron la plaza de Cotacachi. Shunkumanta yupay chapanchi ñukanchik ukunawan paktagulla kapashkamanta. Kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay coche anta Kikimashiyukunata yanapakulla Rafael Pérez Sanrango ya anchiripani alikuman yalipangichi warmi puncha hatun punchapish ña puchukaripanmi. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Su servidor, Achil Carasca, Rafael Pérez Sanrango.